Pampanga. Miss ng Tasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Tasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Tasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Tasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Tasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Tasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Tasuelo, King Pampanga. Reng opinyon na rin bisita king tutuking programa, alin na la opinyon ni Mikibandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Pampanga, Pampanga, as na pong Kanyaman, keti kem Pampanga. Maswelo tamo po, uling na yung makaniting oras, malyari na kayong tumutok na po, kaya kayong Facebook account, uling atin tamo pong pamitalamitam, king amanong si Swan, live na live, tamo po kayong CLTV 36 na, nung kaya po maka-wifi o wala kayong data, kaya kayong telebisyon, malyari mo naman. Pero makanyan man mas makapag-comment kayo at makapagyabe kaya katamong pamitalamitam, nung makatutok kayo kaya kayong Facebook at mag-comment kayo na po. I-share you po kaya kami nung nanano kayo po kanyan, nung nanong gagawan nyo. Mahagto na kayo po o magpainawa kayo, ne? Kabang malbe kaya kami, i-share you po ninong kayabem, kayabe you, o nano po ing ulam tamo, ne po. Nano pa ta, ibiyemi po kaya kayo, ining kaya katamo pong balitang menga palyari kaya tilabot Kapampangan. Nano pa ta, ing amanong siswa na po ing kulturang Kapampangan, ing kaya katamong gambulan at pagmasabalan, ngeni po ngaldona ning Biyernes. Ne po, aldoning Biyernes, last day of work, para kareng magobra keng gobyerno, at aliwa pa po nga talaga pagobra po keng pribadong sektor. Pero makanyan man po, akin sinanan ng Disyembre. Siguro po, dakal na kaya kayo, yung tinanggap ng bonus, ne po. Anyway, apulo na mo pong aldo, ne, Pasko na pong kabilis. At ne po, kukutan nyo siguro, o bakit kaya iyaching malago, yan na namang dili. Ang gapong medyo payo ko boses, ne, balaan po ako'y Karen Davila, kingarap yun, ne. Nga na pong Jody ka na ako, medyo mapapaos niya naman, uling likuan kanyang misa na aldo. I-reserve ne pamo po kanu, ing kayang boses, uling ya po, ing metong kareng host tamo ne. Kaya ne po yung ati Ching Pangilinan, mag-host la po bukas, Giant Lantern Festival, ne po. Karin po akitay ko yung masanting, although liwa po ya kong abena, ne po. So, at pakaalben tayo pong masalese, uling yan. Metong niya po ka rin pagmaragol tamong festival, kaya po, kayong labod Kapampangan, kayong mabilog a bansa, at kayong mabilog ayato. Kalupa na po ni nga manwan ko, malyari ko pong makyabe, ne, kaya katamong kwento. Oy ne, karakal atin na pong mag-comment, ne. Hello, king ka na akong kaluguran. BFF, may pong Patricia, Emmanuel Pox, Divina, ne, Malbeya ngayon, mag-lunch siya kanu, kabang Malbeya, kasanting po kanu, Kapampangan, na po ning ka na akong kaluguran. Pox, noko, mayari na yung banwa, teta pamikit di Patricia, misda nakabalo mo naman, yung kwentuhan tamong ang gabukas, metong ya kareng special days mi, king pabanwa niya, sana eta pabren, mayari yung banwang eta, may kapiikit ne, Pok.
O yan po, Manal Bea naman po, Cesar Montana. Meto nga po kareng avid viewers, tamo po, kaya katamong programa ini. Pok, ay ikaluguran ko po, Emmanuel, mag-send ya ka nung star. Please, dagdagan mo ring stars, bakan tama nakita niyo kaya kaming programang pagmaragol, ne? Hello din, Manal Bea, i-Adeline Grace Simbulan, mamas ko ne po kano'y Aching Adeline. Mamangan la po kano, tinapang Salinas, ampong talbus kamote nang Balasenas, ampong alubebe, o kanya mana po ni nga ulam nyo, Aching Adeline, i-Jody Kenny, na ako inabayan, pota, nung abalo na yung ulam nyo, may pahuli po nga laking oras, ne po. Ay, Lot! Nung Manal Bay, Lot, yung kaya kaming social media officer. O ini kaluguran ko yung Manuel Divina, makanano mag-send 10K worth of star. O yan po, yung lugot na kanako ning kanako kaluguran. Karakal na ning star of Vienna, malyaring idake mo ken po. Karang kaya kang bibya 10,000K worth of stars, ne po. O yan, ngayon naman, bayo tamo po munta king kaya katamong balita, what ating kayo pong buring i-share king kaya katamong question of the week. Pok, yan, makibat ka, Pok. Bakit tane? Nung idinan kang paruminggong bakasyon, ngayon December, nano ing buri mong gawan. Nga na. Pok, potay ka, tingang ikabalo ko naman ating kang bakasyon, ating kang budget kayong bakasyon na anong buri mong gawan, i-share mo kayong kanakong programa at i-broadcast ko. Yabe mo na kay Mandang Patricia ne. Mangutang niya po Eleanor Velasco Buwan Tulio, kapila niya po yung ligligan parol. Aching Eleanor, bukas niya po yung ligligang parol, ne? Ayal Ben niya po, malyari pong Alben mismo keng ground, keng Robinson Star Mills, Pampanga. Magumpisaya pong 6:30 nung yak magkamali, Tita Jovius, uya ba? 6:30 mag-start itang programa. Malyari ko pumunta ka rin before 6:30. Open to the public ya po, buri ng sabyan. Ay ako po mga ilangan tickets. Ne, munta ko po ka rin, maranon, bakanta syempre, ot po maranon, bakanta po malaguya ing pwestong apiliyo. Because we are expecting around 10,000 viewers or more, ne. Tita Joby, kanya po kailangan dagdagan nyo po, danunan nyo po ing panyatang yu at sing Eleanor, ne po. Oy, Manuel, kanu burino kanu nga pasyalan ding balen kay Pampanga. Very good. Ing pusong makabalen pok, idurot da kang Patricia. Ali pala, ikaming idurot mo, ikang idurot da ka, pero ikang mag-drive. Abayan da ka ikang nga doon, Patricia. Ay, dakala salamat, Rio, nung kailagwan ka kanako, kay nga kakit mo nga itsurap kay kaurasan na ini, ne. Rio po taga kay kamiya, kay nga barangay Kupang Arayat. Ayan, hello kang J-Mac, ing magaling pong basketball coach ning barangay Mangga Kakutod kayong Arayat. Mag-champion la po kayayari pa mo pong liga. Neking kaya kami balen at ya po ing karelang meging coach. Anyway, congratulations J-Mac. Ayan, hello to Jerome Mendez Sanchez. Ini po, ito po si Jerome is from Bulacan, Tagalog po siya. Hello Jerome, kumusta kay Tres Eddie at kay nanay dyan sa inyong lahat, no? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at makita-kita tayo sa Christmas kapag nandyan kami. Okay po, medyo darakala po rin kaya katamo nga kakayabe ang programa na Manal Be. Hello Marilyn Gulapa Pelayo, ne po. Thank you po for watching. Oreni na po, puntalantana la po rin kaya katamong balitang balen. Balita, Keti, Labuad Kapampangan. Yan po, pakapatindayag lang ni Reng Mialiwang Lelangan, dareng Mabalakenyo artist, keng dating munisipyo na po ng syudad Mabalacat. Apin iniing Pasko, a visual arts exhibit, malyari pong pasyalan ang gakeng mapupus ing banwa. Silipan tala po rin mga santinga obra, keng report ay ni. Mibuklat ne king dating munisipyo na ning Mabalacat o tingaw sandang Tabnuan Mabalacat Cultural Hub.
ing Pasko, a visual arts exhibit kasabi na ning pamagmasusi king 452nd aldo na ning Kapampangan anyang Lunes, December 11. Miadwangan lang saop ing Mabalacat City LGU, Mabalacat City College at reng Matenakang Kapampangan, bang mipatindayag la, reng lelangan da ring kabalen artist king newly renovated museo na ning Balen. At pangking cultural advocate at historian ay Alex Castro, papakit da ring lelangan da ring artist ing kwento na ning Paskong Kapampangan. Nami nakuha mo kayong art. Ne? Ito yung kaya, era no manapangan. Ne? Pagsita mo, patsyaman natin tamong images at gawa na rin artist. Nakuha na ko the imagination at itamong gawang kwento nung tinatawang interpretation. It actually livens up and energizes our imagination. Pasalamat naman ning visual artist ay Doji Aguinaldo uling mirinan lang lugal bang makapantindayag obra. Inyawad na naman Aguinaldo ing saop ng Pampanga 1st District Board Member Winwin Garbo bang lakwas siyang misinop at misulong ing kulturang Kapampangan. At sana, Sir Arwin, kare po kaya betaw Winwin, bala-balaos na po sana ini. Pakabiyayan tane po sana yung kinatamong Arts and Culture Kening Mabalacat. Sir Alex, sokan nyo kami. Sa bibinan kesa ng baleo, tugnaan kening tabluan, para ating kayong pupuntalan na lugar sakaling ating kaming pamitipon o meeting. At malyari niyang gawan ng kaya kami lang hanggang nanong oras keti. Sana may buklat na kaisipan din aliwang manimuno na yung artist at o tagapaglalag, metong lang namang komunidad king metong mabalen. Samantala, aminado naman ni BM Garbo ang mamuntukan king Tourism Committee ning Sangguniang Panlalawigan at dakalya pa dapat gawan ng gobyerno bang minono ing sektor ning pamaglalang at kultura keti Pampanga. Pisan kaya po siguro king pamanyag ko mo naman po ang pasensya. Balo ko po, may kulang yan yung gobyerno niya kami. Siguro po miyaliwa na pong circumstansya yan, miyaliwa na pong issuing masambit na, pero sincero po yung pamanyag ko po tawag niya kami. Makalagapin po Kenny, site kakulangan. Pero siguro, I will cite that in another occasion. Mas magayat po yung obra ko ngayon na kailangan ko lang pong conviction din kaya po na opisyalis ng gobyerno nung makanano ka importante yung programa para kay sining at kultura. Agpangpakang Garbo, bistaman dakalya para panahamuning Balen, yamo naman dapat makakalingwan ing pamagmasabal king Kapampangan Arts and Culture. Masakit po yung mawag din sinalo na pa siya, alin mo lang kasing edad din kaya mo kay gobyerno. Diba? It's a burden. But, I know na king kasopan mo po at king kapurihan ko po, impuso ko po para po kining programa ngayon balo ko po. Pagtagumpayan tamo man po yun. Ako yung kakain talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Baloy po ay nakatamo pong karakala, visual artist po kaya ni kaya katamo nga Balen at then po nang niyayaliwaing okasyon, agyuda pong ito ki ing karelang obra agpang kay nga okasyon o sitwasyon na kailangan ding gawan sining o art ne po. Congratulations po kay kayo, namikyabe kay ni nga visual art exhibit ay ni kang tatang Alex Castro na yan, metong niya po kareng kaya katamong malugod kayong kulturang Kapampangan. Dakal ko po karen kayong sinulat, gewan po, agagamit ko lang pong references king kaya katamong programa. Anting mo rin po ang Sir Doji Aguinaldo yan. Meto nga naman po kareng idolo tamo kareng Kapampangan artist. Nga na po nga Manuel Divina, nga na po ne, buri na la po kanong pasyalan ding Balen king Pampanga, ala po kanong kalupa ing sayaning Pasko keti king Pampanga. Tutuya po yan at intahan pong avid viewer, Zumba Crazy po yung lagyo na
minuli pong December 8 kay ni Kem Pampanga uli from Gardena, California. Buri na po kanong akit ing Pasko kay ti Pampanga. Sabi ko pin po ka nga kaya mamasyalya po kay ni bakan ta akakwentuhan tayo kumusta po wari kay ngaliwang bansa at nano po yung pamiyaliwa kay ti keng Labwad Kapampangan po. Hello mo naman po kang Tita Weng Laughlin, ing Provincial Directress na po ning Mutyaning Pampanga, Mutyaning Pilipinas, Pampanga. May masipag at malaguya naman ni Tita Weng na alang pagal, gugusal, bakan ta maging niya matagumpe ing Mutyaning Pilipinas, Pampanga. Hello din po kang Juanita Alfonso Reyes, Manalbea. Muntayak keng kitang tampunan din nung nanong gawanan nung istong ating yung bakasyon. Nga na po nga Ching Juanita, Muntaku Baryo, mukyat keng bundok, ampong Mandilo ko, kareng waterfalls. Kasanting na po ning buri yung gawa na Ching Juanita, sana manikwa kayo pong bakasyon, banta agawayo la rin. At kang Red Rap, I love CLTV 36 kano. Thank you so much, Red Rap. O, hindi na po yung kakatamong kadwang balita nga ning Aldo. Simbolo niya kanuning pamiyabe at pamisasan metong dareng Kapampangan ing Pidait Fashion. Agpangkeng bayong mo ka-awardee ay Philip Dizon Torres. Tara na, pakibalwan tamo po ing inspirasyon na king pamangawang mga santi nga imalan keng report ay ni. Metong karami din ang galalante mong Most Outstanding Kapampangan 2023 ing fashion designer ay Philip Torres. May kilala yay Torres king kayang obrang pidayit o pidayit-dayit atela makabong mga kulya at mga santingay malan. Anya naman mig alapidayit night ing awards night meeting milabasa na on sining Disyembre king Kingsborough International Convention Center king Ciudad San Fernando. Agpangkang Torres, inumpisa ning pidayit bang medina niyang identity ing Kapampangan fashion. Magsilbiya naman kanong antimong simbolo ng pamiyabe at pamisan metong darang Kapampangan ing pidayit. Migyang legit ing talagang may malamit ang in-acknowledge de. Ito maragul ko ng pasalamat na in-acknowledge na ni Kapampangan at masaya na ako man at ngeni no na yung pagdakala proyekto na we will unite. I have a lot of plans. Dakal ko plano na sana ganaganang towns na ning Pampanga, piyabe-yabe ko ang simbolo na, symbolisms, ng kanilang nunanit ng trade da, i-collaborate kaya king gagawan ko. Bukod kang pidayit fashion, kilala yan naman ng Kapampangan pangaras keng pamandukit. At agpangkeng Outstanding Kapampangan Awardee for Culture ay Edwin Layog, kikimot na labang mitoknang ing tradisyong iti. Kaya mamamate, ing pamandukit. Kanya ngayon, manuro kay ngaretang new generation. Detang mayong lulto, mandukit, susuportan ng labangan ka, dakal na papinding kay industriya ng pamandukit. Samantala, ninuwari kaya katamo nga pa meka memorize king kantang Odyo Kaluguranda Ka, ape sikatan ng Georgette Villarreal o mas kilalang i-ara muna. Mag-perform yay ara muna king mga lati at mga regular events, alimo keti Labwad Kapampangan, nune patina king aliwang partina ning bangsa. Anya naman na niyang tinggap na yung balita na may payabe king 13 Most Outstanding Kapampangan Awardees ngayon ning banwa, sabi ng apen kano iti, ing highlight ning kayang career. Kung bala mo ining may kompleto king journey ko bilang meto nga Kapampangan. Although, andyan nga kami din na makanining galal, basta manalay tayo kaya ing dayang Kapampangan, mas kinuha rin kami, nuka rin man mundo. Parte ning yato, basta dadala mo yung Kapampangan mo. Ito, excited ko. Pilin lamo ri Philip Torres, Edwin Layog ang pong ara muna, karang patunay amanyang pukaking gelingan na talento darang Kapampangan. At ang gaman kapilan, makasadyala ka ng ipagmaragul at ipatindayag in kaya katamong kultura. Kaya JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. O ngeni naman po, la dapat makakalingwan.
Dingke katamong bida, ngening Aldone po, bisamat po, ela po awardis keng moka, ila naman po, mag-birthday la, inya kailangan din ng talang, maya po oras. When po happy birthday, Attorney Christian Ferdinand Tisan R. Kailaw. Talagang peka kumpleto na pong Jody Burr. Kaya nga, lagyu, attorney, pasabi ng Jody Burr, sana kanu lakwas pang managumpe, inke kang family life, inke kang career, at syempre dakal kang asopan, anti mo nga tagapagluwalo o metong kareng mga galing tamong abogado, keti king Ciudad San Fernando, at Keti Keng, Pampanga. Once again, happy birthday, Attorney Christian. O yan, mag-birthday yan naman ni po, ikoya tamong Eric Tiglao. Koyang Eric, sana kayong birthday mo ngayon ni, datang mga santing at mangayap mong kapagnasan, ilang bien na ni nga pong ginu, ban kanita karen daratang mong birthday, lakwas ka pang maging mayap patao, at lakwas ne pa nga enjoy, ing Aldo, ning kekang kebaytan. Again, happy birthday, Koyang Eric. Oreta kabalen, kayo po tayo kay Manalbe. At kayo pong kakilalang mag-birthday today, ne? Malyari yo pong i-comment, baita mag-commercial break, may katagalya pa. Ikong Engelbert, Panday Bondok. Kuya, nga, miss na kang interviewan. Dati, balang Giant Lantern Festival, kaya be kakareng lantern makers, ne? Ngeni, menu paya ka pa mo, daka kaya be. Sana next GLF at tsukang pasibayo. Kabalen, eko po mama ko, king panalbeking nano pata, uling king kaya kami pa magbalik, balutana, makananuya kaya, ing direksyon na ning maging programa ning Giant Lantern Festival. Nanula rin nga sa hanta mo, at makanano yung karelang pa magsadya. Eko po mama ko, magbalik ya, ing nano pata. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, 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 at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Magbalik po yung nano pata siguro sa benda po rin aluang Kapampangan. Uling balo da po nga paratang na yung Giant Lantern Festival. Pampanga, San Fernando, I'm coming home. Ne po? Siyempre, kanyaman pong actual talang akit. Din kaya katampong mga santing nga parol. Bayo kaya po isundoy nga pamitalamita mining kaya katampong bisita ngayon Aldo. Happy birthday po kanukang teacher Cynthia Sinyan ning San Antonio Elementary School from Aiden Mar Nemi Pogi. Ne? Papagrit na po siguro teacher na ini. Magka-plus 1 niya kanyang keng card. Tapos po yung red wrap. Advance happy birthday kang Koyang Freddy Alipio, Chuya po ano New Zealand, ayan. Balo na lang nanupata bukas pa advance na nala. Makanyan mo naman po, hello po kang Pepita Henson from Hiza Henson Malonzo. And advance happy birthday po king kaya kaming kayabe kaning CLTV 36 Kuya Henry Wanta. Inya po pilwat-luat nenan din ayusan ng kaya katamong bisita. Paga na ka na, i-greet mo kuha na siguro. Although ay nasasabyan, action speaks louder than words. Paga na ka na, birthday na keng Sunday, kailangan keng i-greet. Kuya Henry, happy birthday. Sana pagkalooban ka pa ng malakas na pangangatawan ng Diyos para matagal ka naming makasama sa CLTV 36. Kailangan namin ng masipag na mga empleyadong katulad mo, Kuya Henry. No, ayan, advance happy birthday, Kuya Hen. O ngeni po, ibiya ko na po kaya kayo, ing bisita tampo ngeni Aldo. Mapagal yaman pong mapagal. Pisasabi na po ing obra, anti mo pong focal person na ning City Tourism Office na po ning kaya katamong syudad. Metong nga naman po talab panibala king kaya katamong City Market Plaza. Puta kay magaral ya pa. Puta kaya be pa king GLF. Ako no po atalad nanungan po yung pagkabisiyana. Pero dininan da katamo pong oras, maya po oras, bakan ta po dinan update kay ni king kaya katamong Giant Lantern Festival. Ala pong aliwa, pag maragol tamo naman pong fashion designer, keti keng syudad San Fernando, Ampong, Pampanga. Tita Joby Hanson, welcome to the show, Tita Joby. Hello, Ma'am Jenna. Maya pa oras po kay kayo nga, lalo na kareng taga-panalbena po ning CLTV 36, ing nano pa... Pata. May pata ko po manbat nandun kasi mananaya ko po talaga kening kay kaming interview. Siyempre, alim mo po karetang taga-panalbena ning Pampanga or rather, Central Luzon. Uri kayo itang or rather. Tita, kumusta ka, Rugo? Den kaya be mo, Ray Jody, medyo magkakain na, mag-manifest na Rugo karelay tampagal. Ika kumusta ka, Rugo? Kami po, support group na kepo ning program. Anti po kanya, ning chairperson mi po king kekatamong program, committee na ning GLF, yapin po Sir Jody. So, magtaka ko pin po, bala ko, ya po mang-interview ngayon biglang ako po pala yung interview you. Sabi na ka na ako ay, ka palang chairperson na ako, Alian, resking ka na akong boses, di nanda kang tao nga ng met. Kasi sabi ko kaya, di ko naman problema kayong boses ko. Di nanda kang meto nga tawa na metong mumungkuta nga na painawa na ka. Adyo na ng ilatlat. Hingega na gana tungkol kayong Giant Lantern Festival. Makanyan pa man po, Tita, congratulations in advance na uling balok maging successful ya. Uling kayabe kayo karetang manigobra. Pero Tita,
makanano yung Giant Lantern na festival ay ni makanano para kay nga lakwas na puretang manalbet am king aliwang bansa ni makanano ya karabula baging Giant Lantern Festival para kay turismo na ning San Fernando ang pumpuning mabilog ang Pampanga. Baloy po, ining Giant Lantern Festival, gagawan tayo po ini para ka rin kaya katamo magpaparol. Ila po ring star na ning kaya katamong festival. Bakit? Ita pong craftsmanship da, itang expertise da when it comes to lantern making. Kailangan ipalto tayo po, alimo kening Pilipinas, nuneking mabilog mundo po. Kasi maniwala ke po na din kaya katamong mangawang parol, maragula po sa king turismo. Niyapin pasalamatan mila po rin mamaya kay pumpuge kareng mangawang parol. Siyempre po kareng susuporta karela kalupanan ng CLTV. Siyempre po rin kaya katamong manungkulan kin Giant Lantern Festival Exicom, din kin Foundation, ing LGU ning San Fernando, ing probinsya po, tsaka ring sponsors tamo. At rin makatalagang executive committee officials tamo. Panimuna na po ning kaya katamong malugod da Mayora, Mayora Vilma Kaluwag, ne po Karagula Kasaupan, at suporta king kaya katamong festival. Siyempre, yung Vice Mayor, tamo po Vice Mayor BJ Tiger Lagman, din kaya katapong konsehal, din kaya katapong manungkulan, lalo na po yung kaya katapong chairperson ngayon Ma'am Sonia Soto po, na may maragula sa kaya katamo. Kumbaga, may lalong sistema king kaya katamong festival. Rin kaya pong kayantabe, rin kaya katamong Vice Chairman, yapin po Ma'am Nanita Garcia, tsaka Engineer Alvin po. At sampu da rin kay katamong sasawap, ring PNP, ring CDRMO, ring IMT po, in Incident Management Team tamo po asumab kay katam. Siyempre po rin kay katamong hurado, gana-gana pong party na rin kay katamong Giant Lantern Festival. Yes, kanya pinakasabihan ko. Kasapit ko may nisnawa ka rin. So, sabihan ni Jody ka na ako, may tumungkutang, may painawa ko boses. Opo, na, kasi po balo niya po magobra yung katam chairperson ng GLF, Ma'am Sonia. Niya, with her and you, na kayo po kay nga GLF committee na kayabe na balo may pumas, lakwas siya pong magsunlag inga Giant Lantern Festival. At yung po malbeke ni Tita sabi na, hello po Tita Joby Bondok Henson, siguro po kilala Anicel Oria. Hello. Ayan, Manalbea po kaya kayo. Makanyan mo naman po ili, Basilio Gozon, Maya pa oras, Tita Jovi. Ay, kaya katao po kayan. Magaling beauty pageant expert kayo po yan. Opo, yan, mag-vlog yan po ka rin. Siyempre po, ima ko na din, may pag-greet siya po, kapatid kaya po itang Haiza Henson. Ni Pepita Bondok Henson po, Manalbea ngayon Siyempre po, yung kaya katamong provincial director na ning Mutya ng Pilipinas, Pampanga, Baluya po, Ma'am Rowena Wen Laughlin po. Tsaka rin kaya pong Angels. Yes. Actually, Tita, sobra akong may-excite. Ketang kayabe, da ka makapagkwento. Nyargo, da ka adinan oras na mag-shoutout. Diyos ko, potargo. Pareho katang makamuanan. Sige, i-shoutout mula bayin ka na akong tutuking kutang. Siyempre po, pasalamatan nila po rin king City Tourism, rin City po rin kay katamong Angels, rin tagapagobra na ning City Hall. Then din pong kayantabe mi king Giant Lantern Festival in Robinson Star Mills, Sir Jessmark, pati ring Angels na, siyempre po ring Rotary Club of Pampanga po, rin kay katamong Talasuyo, gana-gana po po, ito po akalingwang kong banggita rin, gana-gana departamento pong sasawap king Giant Lantern Festival. Siyempre, CLTV, at rin gana-gana pong networks ang mag-cover po kanyan. Siyempre, manimuna po yung CLTV. Dumalan-langan po karela. Opo, actually po nung mi punta kay nga ground kay Robinsons. Ayal benda naman pong live kay nga kaktang Facebook account, kay nga CLTV 36 channel 36 po. Nuka rin kayo man kay tiyato alang sangkan bang po ayal ben kay katamong Giant Lantern. Yabe tayo po yung Facebook account na po ning kay kaming CIO, pati po yung kay katamong Giant Lantern Facebook account, pati na po yung kay katamong City Tourism Facebook account, Ayal Benya naman po ka rin. Kayantabe na po ng CLTV. Tita Joby, balo ko naman, you are very active in the community. Kaya miyayalo para, even before ya po, milinuklo kay Mayora Vilma po. Pero talagang balo ko, last year and this year, talagang kita nga, kumbaga, ating kayong ating kayo pong lugal na makiyabe kayong Giant Lantern Festival. Nano pong asabi yun? Kaya ang pamagsadya, kilog na ning makabang panahon.
Best in haggardness. Balo yun po yung tutunan niyan. 2 years ago, before I became a part of the Giant Lantern Festival, taga Panalbeco mo po kin TV. One time, nag-attend ko po, yung sino nga ako po, kasi king sobra dadakal rin tao. Kalakoda rin alawang tao, daratang norman rin doble ka rakala tao. So, bala mo, kaya tamaran kaya po. Pero since last year, part na kaya po, I was the stage and floor manager na po kayan tabi po yung Sir Jody, yung boss ni Kanta. So, ako po balam troubleshooter ko last year. Marakal ko po observe at ikit. Balam mo kantang Malyaldo. So, maragol pong experience ka na ako na mas handa ko po ngayon, mas prepared ko ngayon na sumawap kin Giant Lantern Festival. Because of my exposure last year, maragulya pong maraguling festival. And it needs a lot of help po coming from different sectors po and different groups po para mabuuya po itang maging successful po yung Giant Lantern Festival tamo. Totoo. Kasi tita, nung ayal benye po kayong TV Giant Lantern, bala mo itang botang mag-comment tamo rugo. Bala mo itang anang kayan. Bala mo makanita mo kabut. Bala mo ina-snap may rapatsa. Da balo makanano kakaba po kaya kayong preparasyon. You know, it took us months to prepare the GLF. Every year po mag-convene no po ring Execom as early as like July or August para to put into place lahat ng mga kailangan po natin, ganaganang kailangan tamo, kaya atin tamo pong kaya kanya-kanyang committees. Atin pong committees for our judges, for the judging, atin pong program, invitation, food, souvenir programs, and all. Marakal po talagang subcommittees ken. So, marakal po magobra talaga. Yes, Yes alila po. mo po pipilan. Ulit Yes talagang po. maragul yan. Tsaka, Opo. tita, pag maragul tayo ni Bong Yato, Yes. tayo wardi naman. Yes. Did you know that the Giant Lantern Festival is the grandest event in the Philippines? And it's known and considered to be a century-old festival. Kasi may gumpisaya po in 1904. Pero officially in competition, may gumpisaya po in 1908. Nyapin, we're celebrating our 115th year na po ng Giant Lantern Festival. Pero actually po itang history, when we go back to history, in 1204, karinya po may gumpisa itang inspiration. Iyapin po itang Lubenas. Most recently po nga lalayo po imagalang nagkaroon niya pong Lubenas ng Pasko headed by of course their tourism officer Sir Ryan Miranda, siyempre po in support of their LGU in Karela pong Mayora, Mayora Malu Paras Yes. po. Bala mo, tita, rin aliwang festivals kay Tip Pampanga, bala mo ma-inspire lang. At saka bala mo interrelated lang eh, ma'am. Correct. Opo. At ilang connection. Akakit na ay uning City of San Fernando, akwadeng tinaglus-taglus siya. Yes po. Kailangan Opo. reta sigurong itang kaya katamo, gambulan la naman. And we are very thankful kasi rin LGU tamo na yung Opo. LGU tamo. Very supportive. Panalangin ko po, I hope the LGUs would realize we should keep our tourism officers tang continuous in karelang serbisyo kasi ma'am, patya tuloy-tuloy itang ganagang programa tuloy-tuloy din. Yes. I hope our tourism officers will continue doing what they love most. Magtuloy-tuloy po. Like in our case, Ma'am Ching Pangilinan po had been serving for quite some time and she's the longest serving tourism officer po. Opo, magaling naman po Opo, kasi opo. Yati Ching at saka balo na ng gana. Pero balo yun po, Tita Joby. Ini kasi nga rin cultural activities, events sa Kalupada po kasi balada po rin aliwa. It's about our culture, our identity. Yes. Balo, maragulya naman po yung cultural tourism, heritage Yes po. tourism na po. Actually, tingatin tamo na yan. Kasi po wala tamong ecotourism eh. At tamo po yung banyo, yung Arayat, and a few of in Porac and in some places. Pero definitely po yung catch tamo kini in tourism would be our people, our festivals, including our food. Siyempre, number one na pupunta lang na po kay katamo kini, kay katamong gastronomy, yung food po ang offer tamo niya. In the most recent Mutya ni Kapampangan, yung pinaka-team po was malasa. Yeah. Manyaman. Manyaman. Sorry po, po pala malasa. Manyaman Kenny. Opo. Opo. Malasa yung pamangan Yes, Kenny. malasa yung pamangan Opo. Kenny. Tita, for sure, dining manal
Albela, tamang interesado lang, sabihan tamang magastos yung Giant Lantern Festival. Kumusta naman yung premyo, pero later may pakibatan yan. Uling Tita Joby member na po ning kakatamong committee kay nga programs, awards and prizes, inya pakibaluan tampo. Nano kaya ing pa-premyo da, ne? Akwada pong prize din kaya katamong, ang pong awards, ne? Din kaya katamong may kiabe king Giant Lantern Festival 2023. Yan po kayo pa magbalik na ni Nano Pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. O yan, magbalik po yung Nano Pata. Actually, today, very busy yung kakatamang bisita yung Tita Joby nga ako pine. Uli nga tila pa po nga gagawin pa magsadya para king Giant Lantern Festival bukas. Pero dinina nakatamong Maya pa oras. Inya naman papa-shoutout la rin yung kaya kang Angels, Tita. Hello, Tita Joby from Erlene Aguilar. Ne? Angels, Opo, Ma'am Weng Laughlin, the queen of all queens, ya po yan. Tita Joby Henson nga na po kaya kayo. Balo na kasi, eto kayo naman po kareng magaling magkaing pageant kaya katamo po nga lugar. Tita, today, nanong kanya ni gawan mo, nanong gawan mo after mo Kenny? Ren kaya ba yun o ka rin nala kanyan? Bali, Ma'am Jenna, dediretso ke po kanyang king venue tamo, kening Robinson Star Mills Grounds, king gulot na po ning Robinson, so nuka rin malyari po yung kaya katamong competition tomorrow. So rin kaya katamong tong manungkulan, rinking exicom, at ina pong pipila na tsukarin karela para po ketang kekatamong physical arrangement. So, in sound system po, at chuno na pun. So, by this time, siguro po payari no king setup kanyan. Yung pananayan tana mo po would be the dry run, technical rehearsal for tonight po. Yes. Makanano yung buwari kakabain ng kaya katamo nga sinadyang programa bukas po para king Giant Lantern Festival. Opo, bali atin tamo pong sa na pre-event. Yapin po itang i-welcome tara rin kay katamong bisita. Ana po Ma'am Sonia Ella
VIPs rin. Aos tamo karela bisita. So ring expected tamo po bukas king pre-event would be our government officials, panimunana po ng katamong mayora, vice mayor, and councilors, and some of our invited officials in Pampanga, like the governor, vice governor, our congressman, Dong po, and then our board member, Micah po, Gonzales, and then at wala naman po rin katam department heads, at abe tala po rin katamong hurado. Din katampong hurado, talagang high caliber la po. Kasi atin pong kekatamong professor from UP in history at siya po yung kekatamong apostolic nuncio to the Philippines. His Excellency Reverend Father John Brown po. So at siya po yung tamarakaltapa pong guest VIPs and then bisita po pala and judges panimunanda po retang kay katamong artists mukeni locally but also kimbuong Pilipinas po. So reta po rin kay katamong preparation prior to the actual program which will start at 6:30. Yes. And during that time po atin tamo pong welcome street dancers at sila po retang representative na ning San Fernando in the most recent Sinocon Festival at sila po rin Palot Cabyo na ning Kalulot at sila po rin Archangel dancers na ning Sindalan at sula naman po retang dancers na ning Northville High School to welcome all our guests. And then when we start our program kay po ita 6:30. So we expect po talagang ating performances. Siyempre retang highlight po pero retang competition, itang individual round, ating tampong showdown at ating tamo pong kay final round. Yes. Opo. So, buri mo sabihin, tita, nung datang lang maranon, alam naman dasan ng alam mo na. Atin pong malilyari. Yes po, atin pong bala mo malilyari. Siyempre, mag-play tamo pong i-play tala po king mga regular lead walls tamo reta pong history na din kay Kantan Giant Lantern Festival and then reta pong more than deta pong history na siyempre atin tamo pong guidelines kareng manalbe. We have to be also safe and secure during the festival niya, pinatin tapong papalwal ka rin na bawaling makanini, etamo kailangan ating restrictions karetang makanyan, kailangan panatilian tayang malinis po tang lakwan tayo yung kay katang venue kasi po at yung sentro po tiketa nakatamo po. So we will make sure na yung kay katamo pong event venue, yapin Robinson Star Mills would be peaceful, secured, at the same time, malinis siya po ang lakwan tayo. Opo. Itang serenata tamban mo ba? No? Yes po, at sula po rin Lumanog Band. Siyempre, headed by Professor Edwin Lumanog po. At sula naman po retang kay katamang local artist to perform. Detang local artist namo po, Ron Talaw, at sula po Aked de Guzman, Janelle Mariano. Siyempre po, in-invite talaman po mag-perform ring University of the Assumption Choral, headed by Sir Erwin Limpin. Opo. Tita, kumusta naman ing papremyo tamong ining Baluyo po, kantan disnan miya po yung Giant Lantern Festival. Siyempre, maragol niya po itang premyo. Pero siyempre, mas masanting mas paragulan niya. Kasi po yung gastos biru-biru yung gastos na rin kay katamong participants. Istong kayo sasabihan din gastos na makanini makanta. So, kailangan po kantan disnan niya pong mayora yung kay katamong premyo at siya po ketang 150,000 for the champion, grand champion, and then 100,000 for the second place or first runner-up. And then itang 50,000 po ketaya pong second runner-up or third place. Pero kanta pong miluklok yung kakatang mayora, peksabiano pong masales, rin kin Giant Lantern Festival Foundation, noong po pwede o tetala doble yan. Na po. So ngayon po yung papremyo tamo at siya ketang 300, 200, and 100,000. Pwera pa po kareta, manikwala pong trophies. Dito po mga regular trophies na po, basta-basta trophies. Kaya ba't manikwala nang po rin, ganag participating barangays, dito ang karelang barangay captain, yung karela pong rotor maker, yung head electrician da po, tsaka po itang karelang, did I say it right? Barangay captain, lantern maker, rotor maker, tsaka po itang head electrician. Reta pong apat na reta. Kasi without one, kaya pong mabuo itang presentation na ning metong barangay.
Yan, aksanting point. Kaya katamo nga daramdaman. Pero kaya pa nga balo ko, kaya tangikit ko rin programa yu, tita. Yes po. Apart ka reta nga mamanyabot kayong Giant Lantern Festival, ay award ta na lang mo naman reta nga aliwa Yes, pong ma'am. activities Balo yun niya. po, ngayon banuang IT, may karoon tamong pre-events also. Ya, pinitang establishment or commercial kay po lantern competition natin tapong inter-village no karin itang arko na ning karelang subdivision dinecorate de po. May karon tamo rin pong inter-school lantern and parade competition at balo ko po atintang inter-government agency Opo. competition. Reta pong aliwa kareta may award nila pero we will be awarding tomorrow ita pong village. Opo. Tsaka po itang inter-commercial or establishment competition. Kasi po itang inter-school may award na po ita, tsaka po itang metong pang inter-government. May award no po reta. Opo. Nandin tita banggit ko itang expected crowd tamo po na datang. opo. Anyang megaten kong meeting niya minsan may Opo. kapakiramdam. Retang bisita nga man Yes yun na ating po. luklukan. Yes po. Around 1,000 la. Yes. Nino po lukluk. Kasi yung pangabalo ko retang manalbe talaga makatalakad la eh. Ing totoo po niyan, it's a first come, first serve basis po yung kahit pamagdatang tamo ka rin, baka tami kiluklukan ko po. Pero atin tamo po makareserve 1,000 po. Retang 1,000 areta, yapin po retang kekatamong pamilya. Number one, pamilyada po rin kekatamong alipo pamilyada po rin magpaparol. Lantern Sila po rin makers. kekatamong Opo. special guest. Siyempre po rin pamilyada rin mga parol. Di nang tala pong masanting alokulukan. So I think 10 po bawat kareng participants tamo, pamilyada po. Then siyempre po rin kaya katamong executive committee together with our department heads, din kaya katamong in-invite regional directors po manibat kareng aluwaluang department po, tsaka agencies, at intamo rin pong bisita manibat kareng kaya katamong official, and then pipilan po kareta-reta talagang in-invite tamong cultural workers, tourism, and other bisita po na panenayan tamo magkate. Last year po atin tamo po kasing dinatang mayors from Makanini, Maanta. opo, So, didinan tala pong masanting lugar. Pero po, na po, midinan naman lugar like the PWDs. Yes, opo. Atin pong dininan tala pong, I think, 200 to 500 seats ng PWD at saka senior citizen. Pero tandaanan tamo po, Pachelino being senior citizen, 1:1 niya po. Meaning, metong PWD or senior citizen at ita pong kayantabe na po pwedeng buong pamilya na po kasi Apin tutupo ito. opo. Baka nita, midinan la pa nga lugal, dengan Yes liwa pa po, po yes PWD po, tamo. opo. O yan po, dimdamdiya po tita Joey. Yan, first come, first serve po niya, karetang bisita, Opo. karetang karelang luklukan. Pero itang area, makanani ka karagulta. Planning expected tamo. Balo yun po last year, according to our IMT, Sir Kai po, Raymond Del Rosario, miras tamo po nga 10,000 last year. Siyempre po, mas maluwag na ngayon po, mas marakal po. Yes. Po, kasi last year ating pang pipilan restrictions, minimum. So ngayon po talagang all out na po. So everybody is invited regardless whether seniors la po, minors la po, pwede no talagang Opo. manalbe, ma'am. Bal mo naksantikitan din daw ko dati kay katam GLF chairperson kang Ma'am Sonia ne. Sabi na kaya kanuge binuklat de keng public talaga. Yes, Yes, sabi na mag-ticket na kailangan ni nga Opo. luluklok kasi kanure nga liwab datang nalamo na nung oras de tarugong maranon din atang naalang ticket makalunos la makatanod la ketang gilid. Bra mas inclusive yang ngeni. Pero balo mo, ma'am, ikatamo pa siya pialben, eta naman luluklok eh. Correct. Diba? Makatalakad tamo, at tamo farther, tamo pinmumuntara, at tamo farther, ba ang takay time view na ning kay katamong kay Giant Lantern Festival. I think, para ka na ako po ne, ding luklukan at chulakan para talaga karetang bisa mong magpainaw at lukluk. Pero ikatamo, makatalakad tamo, po tamanal betang, kasi excited tamo. Lakwas na, Opo. nung minuna kan datang abo muna mo kaya takampi ka Opo, mas tsaka syempre, potang breaks, ating time na makokakiluklukan mo, sali kang food mo. By the way, ma'am, ating tamong 60 food booth. Karen, so alam sa kan para So, susuportan tala po retang micro, small, and medium-sized enterprises. malapit lang mo po deta. Opo, at suya mo po king gilid. Malapit siya po ketang terminal na ning Robinson's bus terminal. Marakal na po pagpilyan ating food,
talaga. Talaga pong pekaisipan na ning committee, ne? Opo. Kaya kayo pong kapanamdaman o sitwasyon keng Giant Lantern Festival. Opo. Please, tita, invite our televiewers keng kaya Giant Lantern Festival. Agkatanda ko po, tamungan king Pampanga, alimo po king Pampanga, ring nearby provinces and municipalities, even our tourists, turista tamo pong kadadatang paking Pilipinas. Agkatanda ko po, this is a one-day event at we want you to witness the grandest lantern event in the country and considered to be the kaya po ini century-old festival. Anyapin po ang akit po pighandaan po ng Executive Committee ng LGU San Fernando tsaka ring sponsors tamo, including our team from the media, na ipalto po kaya kayo yung gelingan da po rin kaya katamong magpaparol. Nyapin po yung star na ning kaya katamong Giant Lantern Festival, aliwa po kami. Yapin po rin kaya katamong magpaparol. Gagawang parol until now. Yapin ita pong generation da. Naman po mawawala ita. Padakal lapapin po malakal ng kay nakanyening gagawang parol. Sana makontinue po ita through our Giant Lantern Festival. Kaya bukas po, King Robinson Star Mills, at exactly 6:30 mag-umpisaya po yung kaya katamong program. Apulula pong mga santing parol ring akit po bukas at sumlagya po talaga ring parol Fernandino bukas. Kaya, see you there. Apulula po rin, ne? Teterak laking tigtig, ne po. Opo. O yan po, ne? Dimdam tala rin namin Tita Joby para bukas. At inila mo naman pong Giant Lantern Exhibition after the karimiyayalawang pecha, makapost niya po yung kay CLTV 36 at karetang social media pages na po ng LGU. Akit yun po nung nanong ado kay pamalyaring munta, nun talagang amis po yung katam Giant Lantern Festival. Hello to Jenzil Evora Misa from Valenzuela City. Ang galing-galing ng kapatid natin. Ana po kaya kayo, Tita Joby. And to Janice Tuanyo, former teacher ko yan. You look fabulous nga na po kaya kayo na. O, punta na tayo kaya tamang question of the week. Mabilisan, nino may komento, pakitala po. Opo, nung midinan kang parumingong bakasyon nga ng December, nanong buri mong gawon, for sure, tita, ala kang bakasyon. Nga na pong Jocelyn Pare Gopes, magstay ko po bale with family, less gastos na, abe mula pa rin family mo, na eta mo makaing agagawa pa uli ng obra. Nga na pong Eric Laksa, Vitog, kaya man mi kompleto ding ana ko, ilaing buri ko nga kasabi ang podeng apo ko, nyama na yayta. Next, nga na pong Rael Ventimiglia Zanders, matutod, maglinis, manugse ako karang gamit na alin na kailangan, pero mas priority ko, matutod ng matutod. Walang pareho kay gawan. Tutod mo naman pala. Geraldine Bermudo, lingunan ko rin anak at mamasyal kaming buong pamilya. Oren po, Tita Joby, Peki Batane, kutang kaya sana kaya tutod po kano actually kaya pagal mo ngayon, Tita, kaya dakal mo obligasyon, believe ko kaya kakaring kalupa mo, you deserve a good sleep. Yung totoo po niya rin, mapagal talaga rin, bubusal po talaga rin, Ma'am Sonia po, tsaka yung executive committee Siyempre, po. ikaw yung Tita, akakit ko naman po yung effort na rin, sega na ganang kayabe ka committee. Thank you so much, bahay tayong pumayari, o ini po yung kaya katamong Kapampangan Word of the Day. Yung kaya katampungan, yan, talibatab, tita, sabihan tamo lagi, paniki nga, tamo kayo, talipatag nga da rin alwa, pero talibatab ya po. Talibatab. Mayari na po yung metong oras sa pami, talamitam tamo ngayon ng Aldoning Biyernes kaya bay Tita Joby. Once again, thank you so much, Tita. Opo, nano pata kabalan, abayan nyo kayo pasibay kayong Lunes. Ako po yung kaya kayong Atching Malago, dyan alumbang parungawin kaya kayong talasuyong at yung pusong makabalan. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga.